100,000 ብር ዕዳ አለብኝ ብለህ እየተጨናነክ ይሆናል እኮ 100,000 ብር ምን አላት አይደለም 100,000 ብር ለምን ሚሊዮኖች አይኖሩብህም ወላሂ ለዓዚም ይህንን ዱዓ ካደረክ አላህ ሁሉንም ዕዳህን ይከፍልልሃል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ የጀበል እሁድ ማለት የጀበል ተራራ ይህ ነው የምትመለከቱት ተራራ የዚህን ያህል ዕዳ ቢኖርበት ይህንን ዚክር ያለ ሰው አላህ ይከፍልለታል ዕዳውን ሙሉ በሙሉ ብለዋል ዚክሩን ሐፍዙት ጻፉት ያዙት በሉት ከዛ ውጤቱን ታያላችሁ እኔ ራሱ 2.5 ሚሊዮን ብር ዕዳ ነበረብኝ አላህ ወላሂ ባላሰብኩት መንገድ ከፍሎልኛል ቁል اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورهيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك أقسم برب الكعبة إهنن كالك لمن يترارى يا أهل ورك أداين وربهم الله أداهن يكفل لها بتكلن يا أمنت حفظوا بلو وتيتون تناقرن يا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله